Yadasio, Yansamu Akwa Baby Adom TV, Badwam Afisem eso midindi afia amankwa tamaklo. Na bia yadre so de e wo say yetimi emiemia numpenu numpemu obubuo saa ne de ene ubowura mu a na won watumi amawo numpenu ho akokwa no ahoden so asaye etumi abome bandumpe pa de a ombo hoden papa mu ache na bia boko de na dogo nso ho ye Onyankopon adom adwuma ekoyie so too much the nyamiase branches no he Oh, Accra and Kumasi. Okay. Na your train the Asia Accra de. The Besha Accra de na say. That's it. What am I into? You ever say Accra Hanso de baby or Spentes and you offer baby I don't have so Spentes we see your 18 junction. We see your horn more taxi for home Lulu or the Caseo baby will be doing people I send this year the money be I there we drew there open the baby people or they will just see your Caseo call a Baah Herbal hospital. Are they open the baby people or send so a Kumasi and then put them so they are baby a friend say atunsu agugu aban arasabi akase na chi ope and I'll be who Baah Herbal. Oh yes say and I'm say edwumadi ayi di nti no you say if you want to say na e ho adi fifiu ya ho ahompam de yes enti aba ne dompe ho asem de a obi anim say Baah Herbal hospital Ghana ha ne bibre mu apa de ejina na so pa na nse ya so kra kwa kwaje ho abasebo de bi mu a abri ne abri bia na abasebo de no ba na heba eno kire se dompe mu ha de o ba BP mu Baah Herbal hospital ade a ebeso ado ade ama se ya kwanhia no wanya na dompe ho atochima se bia wankasa na dwumadi bia odie ama odompe ho atochima ana se bia o achibre mu ba bia dompe wo nipade no mu kwa de enye operation asem enye afiance na ekwa fada di bi dia akwa hwe da bi se de na na tie kane na sa pepepe ena besa ba be back and it is se wo dompe mu hawo se wachi de se wo nsa ba bi biara dompe wo bia ho atochima e bia na bo kra na obo na ene na ho atochima ntino ontimi nkonko decide madi no bi Baah Herbal hospital asio na so ba BP ana se bia wanya akwanhia bi anya wo pe se so kukunya akwanhia na mu wakunya akwanhia bi ena o hawa ba Baah Herbal hospital ena se oba BP ana mpo so obi wo ho a ye fra bi cerebral palsy e bia ye wo no nze no bi no se nka se ehhehye fa no entimi ahhehye yi ana se bia abofra fofra ya wo no enam se ne no bi no emu aye bawe ntino ama ontimi enanse wi akra ho ye den edemana o de fra never BP mu Baah Herbal hospital no bi ho asem de ade ye ho asem pa ana so bi ho ma ese ne na mo abie o bolex na se de onante no kra o mpe because e bia o ya abofra bit ma fa ne na ni mienu kra happy abonte o de fra BP mu Baah Herbal hospital asio ade a ebe hwe ho asem aka ma no na Baah Herbal hospital so de anya de abeba ho ma sa kofia when you the needed resource a wohwehwe da bi ebi nsi krada ene nti no wo dompe mu hawa na se woni mo bi o dompe mu hawa de a fa na kire mu Baah Herbal hospital asio de a ebe san de ama de dompe na se ni bi ama no obi wo ha ne de dislocation especially say wo abasa de ana say wo nine de na team cap yes akwako da be fofora when you bi a wo hunim de no anya ama wo baka wo so abre na abre bia no benya eho haw Baah Herbal hospital say de ode bibisa ba BP mo ho ne ma wanya de a obenya chiri haw bia ani nti eho akwako hia se oba BP ho obi on so ana ne sre dompe ne na dompe baby esi ani no friends ekutudwe no na wo say baby omudi hie mo no as a grease bi ho I don't know friends a cartridge no obi ho ana ne de no awe e de free ho nti wo na ma wote se ona dompe ni no ntem etwi yes na amaka bi na da so no wote se make sound that any operation and the sound cartridge in ba o de BP mo Baah Herbal hospital ye ho no bibi biara na se yare bia ese bia no eye bibiduro and e de say yade ho and nti wo de ye gidie na tu sa na mo no BP mo Baah Herbal hospital ade a ba dompe mu yade nko ade ade a ohbeto na wasan akofie mrako a ompokra no orebe fimpo se every bi etwem kra nanka o dompe mu hawo ade e kan sa so ye dompe mu hawo nko yade bi e woni pedua no ebi wa na ne stroke na kana to mpem ebi won so na afani pedua no fani na se afani ni pedua ni na o se stroke nzi de ba ntini mu yade ane nti wo se untini ni na ayeden yade a ewu asisi
ɛna ɛno nso ɛna ɛma utimi yɛ movement no nti sɛ ba ne sɛ intini no mu asisi anaasɛ awu a ɛnya de abɛtimi ayɛ dɛn etu anabon sɛ de ɔsɛ utimi etu no oba be pie mo Baah Herbal Hospital a ye ma waduru amoa no mako ni peduam na aye intini no adwuma no saa nso ene sande otu afidie so a ɛno a na be massage ni pedua no because eba ne saa na abre ne abrubia no ɔsɛ yetimi massage ni pedua no na intini na emu asisi ana sɛ emu awu ni na no etimi asan ba back aba bigina na so saa nso na ebra ye massage wo no se bia nipadua na fani na da wu anase nipadua ni na kra na hwa ba ho a no se be ma nante ho aye de ama se wo so ade mu kra be de ama adenti ye wo bia no so abre ni abre bia no obe boawo ama wasa ahya sese utietia onan no so bim na ama healing process na kontem e de ama ado enti na Baah Herbal Hospital de o de ade bia sa ba be pie mo ho no ma ofri ase yonko no na okrampo refi se emre bi atwam kra no na yade bi ti se stroke na etetew ana se bi yade bi ti se dompemu yade na etetew ana se bi ndemu yade bi krampo yade na etetew enti Baah Herbal Hospital de ope be bia yade bibiduro ena sa yade ya kenyi na so ya bibiduro ya na de sa yade we nyina e wo Baah Herbal Hospital asio enti no se bia woni mo bia stroke akana to them anase bia odompemu how bia ode ka kire ne se omra bepiem e Baah Herbal Hospital na yade a omfiri ase yonko biem no na saa yade na eno ama waka dem anase saa yade na ama ontimi ntu anamo no wasan aba bigina ne na so biem e Baah Herbal Hospital ase o enti no obi bia ranche no se oba bepiem se so ebia o yade how entimi anka ho asem ye numbers no ho na wafrɛ na waje nkyeremu bia ene stroke ene dompemu adwuma nko ane ye yade bia efi uti bepe ho na ase bia de what about be people Baah Herbal Hospital ade it was e was yade bi ho admission oh yes admission the man e be man emba nyina oh yes yes send na make about stroke yade say unzo obi ho a uja do so no nkwan kofia onye obi obebo no na eno so abre ne abre bia na se otimi ewo se oye exercise yes nipa ni wo ho and nti obi o stroke yade no na emprebebre na yaje with the to anase obi wo ho no na sene ne situation etie ne no uja de so no nkwanko fia e bia instructions fra de mama ne se odi so ansa na wetima aye no kra no onye obi obebo ane nti e mama ontimi ni so ene nti no ye etimi to fo so we na ke be ya next 1 month ide ka so wo ye ho na e hwe na entutu bibia afama ene bi wo nso a na obi wo ho anya se bi o yare na emum no dane da nyina no ze o so timi kokko hwa pomuden se de na ekoso woni pedie no and their friends say check up and in the oba be pie so Baah Herbal Hospital ye wo se mfidi ni na ye de hwe wo na ahye no so se nye se oba se o yare ana ya sha se we de se o hadum de o ya de jiwi da fakosa ho de da bi ye hospital prekope and in this process bi abefem hospital bi no oba be pie Baah Herbal Hospital the same process na abefem na mode of treatment kwan ye fa so e be sa ya de no and ye ebibiduro na ye de sa ya de no and in the obi o ho no na ebia onyare na emom no ehwa akwakohia se so okokopiem wa sabia bi na okohwese woni padua no ayembia ohaw bi omu anase ohaw bi kra nam kwemu a ba enam se you ne sa bro ni se prevention is better than cure and you hu ne sa na yetimi ade asia no kwan e de ama ansa na sa ohaw na ba na emom no kokopie ba bi foforo na se kokohwe ba wi a ade da bi ode sa problem de ba be ba da do ade be sa ne ade ama wo and inti oba be pie Baah Herbal Hospital na see detective bibisa na bibiduro ya de sa ya de sabio nananom trase se na hospital sakasi gina bi su di ho then so omo de bibiduro and the sa ya de bia na eteti bibiara and inti ya de a oba be pie Baah Herbal Hospital ya de bibiduro na sa ya de ni na o ze kan no obi nya kidney obi sa ho touch ba de na kwa koto abusum fie se ya bodidua we say the fuashe the dasia tata itiri si we bia eduabo but na ehunim de nyamba and nti oba be people Baah Herbal Hospital we mu nyina no e de ahwe se bia okide no na ho de ntisen ayembia percentage no e wo form anase e osoro se ba na se bia wo form a na asan page mu de ama se de be ya enkonko ba ne se oba be nya kidney failure anampo se e be ka se okide na se ntira je so de wo koto afidie bi so na abre na abre bia no e ti bia ma Serge Medina kidney ni di no safety na kwakodi e de ama ene nti no so bibia na hwe na pom de ho hie your number is 0244
988 004 0244 988 004 and that's 0244 083 482 0244 083 482. I've been saying the can kind of say enkra have baby or spentes. The ufa cow baby akaso be see spentes 18 junction we see hope taxi for home load catch me say oko Baah Herbal hospital as well. Adia omo eba BP mo sense we kuma sense so that baby a friend say atonso agugu aban iris abia kase na chi ope eho na abehu Baah Herbal hospital afen so frɛ na ofrɛ fo bi gina so ade abotre na san frɛ bi senso still na ofrɛ fo gina so no I voice no tia fasa na best ni na so ade e be boy ti ni tie o ha yeda say papa party Baah Herbal hospital na yete won ka no ne utosini wo mu wa pomudin mu no ofrɛ number si ya obejo so amen komra ne ba e beto so